Dobar dan ekipa, evo nakon duge pauze danas smo konačno na vodi. Odluka je pala na jezero Petnja, prekrasno umjetno jezero udaljeno nekih 7 km od Slavonskog Broda. Iako upoznati sa činjenicom da jezero nema kapitalnih šarana zbog relativno friške renovacije, odlučujemo se za kampanju od 3 dana jer je upravo ovo jezero savršeno za odmor i bijeg od civilizacije. Ovaj put lovimo u društvu kolege Dominika Bilića, pošto smo prvi put na Petnji, nestrpljivost raste i jedva čekamo krenuti sa ribolovom. Inače sam veliki obožavatelj prirode, stoga sam odlučio podijeliti ovaj video s vama i dočarati vam barem dio ljepote ovog slikovitog dijela Slavonije. Uživajte u nastavku videa i ako vam se sviđa bacite jedan like i subscribe. I naravno, kao i svaki put kad se dugo izbiva s vode, kamp nije do kraja ni postavljen, a već rakete frcaju na sve strane. Što se tiče udaljenosti, Dominik je lovio na 85 metara lijevo od mene, dok mu je spot štab bio zaklipan na 82. Ja sam se za početak malo poigravao sa daljinama, te sam izašao malo dalje sa takozvanim indijancima. Za mamac Bilić je koristio Banaj Kokos Pop-Up 14 mm prezentiran na D-rigu, a ja sam krenuo sa svojim standardnim pristupom. Obična dlaka, 2 tajgera i pop-up kukuruz udipan u sve i svašta. U spot mix smo ubacili kukuruz, tajger, nešto konoplje i dekatlonke od jagode. Bacili smo 20-ak spombova, a nedugo zatim imamo i prvo dešavanje. Isuse što je jaka riba lik. Kako je sastao u trrt. Prva riba kampanje, ujedno i najveća, prekrasna ljuska od 14 kg. Tako je. I evo ga, usred spombanja, Alen vadi svoju ribu broj 2, a sveukupnu ribu broj 3. Nevjerojatno događanje na Petnji u posljednjih pola sata, a uvijek zna ona pogoditi kad se šator sastavlja i kad se nešto radi da proradi i riba, jel tak Alene? Jel tak, brate moj? Obesa. Popilkan. I evo ga, Alen, brat, sa 12-icom. Ajmo reći 12-icom. Stvarno prelijepa riba. Petnja nas nagrađuje.
Akcija se nastavila kroz čitav dan, par spombova, malo kobranja i riba je tu. Preko 10. Koliko smo dobar posao odrađivali govori i podatak da smo kroz 3 dana kampanje imali čak 2 tripla i 3 double rana. Jednostavno savršeno iskustvo na jednoj predivnoj vodi ogromnog potencijala za budućnost. Dok se prvom danu bližio kraj, adrenalin je lagano popuštao, osjetili smo prvi umor, a i glad. Odlučili smo da je za danas dosta i da valja nešto i pojesti. Pripremamo večeru uz naravno jedan griz kako to obično i ide, te se odlučujemo da je stvarno dosta i vadimo štapove van da odmorni dočekamo novo jutro. Nakon jutarnje kave i spokoja kreće lagana kiša. Da li smo mogli uopće poželjeti išta bolje? Kako je to djelovalo na ribu vidjet ćete i sami. Jučerašnji šaranski maraton se nastavlja i danas. Kumovi kištraši. Čekaj. Može. Može. Pošto smo stvarno bili nabrijani za ribolov, nismo baš obraćali pažnju na to da smo u prirodi i koliko zapravo uživamo, pa reko ajmo se malo prošeta da vidimo i ostale pozicije. Nakon skoro 2 dana smo skužili da nismo prošetali ni do sjenice koja je bila 20 metara iza nas. Znači samo rad, rad i rad. Kaže Bilić uzmi bazu i idemo. I baš tad kad smo odlučili otići i kad smo bili 500 metara od štapova, ja imam griz, a baza mi je ugašena. Igrom slučaja kamera je ostala upaljena i cijelo dešavanje je snimljeno. Sva sreća riba je bila manja i nije uspjela povući štapove i rod u vodu. Na kraju i sretno usačena mala, ali meni moja najljepša riba kampanje. Ima se. Preljepo. Pa. Novo jutro i još kiše koja je lila cijelu noć. Uvjeti su bili sve teži, a pozicija se pretvorila u pravi svinjac.
Međutim, mi nastavljamo u istom tempu i očekujemo još koju ribu do kraja kampanje. Evo jedna riba usred kiše. A Akiuse, pišo njiše. O! E pa tu svaki men bježi isto. Jel li treba pomoć? A? Jel li treba pomoć? Kakav. I evo, došli smo i do kraja ove predivne kampanje. Što reći osim toga da smo prezadovoljni konačnim ishodom i da ćemo sa lijepim sjećanjem čekati neki novi susret sa petnjom u, ja se nadam, skorijoj budućnosti. 59 riba, 3 double rana, 2 triple rana, 11 otpadanja i 300 plus kilograma ribe vani uz vele ulov bilićeve ljuske od 14 kilograma i obilje smijeha i lijepih trenutaka. Čestitam svom bratu Dominiku koji me je ovaj put nadigrao u ovoj zanimljivoj tekmi, a vama hvala na gledanju do nekog idućeg puta. Lijep pozdrav od Dominika i Alena.